Yeter. Вайке, беріп қоңыз, мен сөйкімдер ачуң енемден пелек олчыма, беріп қоңыз, пожалуйста. Қандай сөйкі? Қайсы сөйкі? Не сөйкі? Жаңағы, мен асырлы ойнат болдым. Не қоясың, не саясың? Шекейім бар, şu берейінші. Сөйкімді беріп қолачы, сөйкімді беріп қолачы мұна. Bu болмайды, бақ. Вайке, пожалуйста. Беріп қоңыз, пожалуйста. Кел, братан, ойнайсың, 5 сом. Мен сөйкімді беріп қоңыз. Мен сөйкім. Чоңының пелек олды. Мен сөйкім. Мұна шакеттері жақсы. Мына. Мен де қара. Мында бір шакет. Менде 2 сакаға бір шакет алмастырмақ болады. 5 сом бос, пожалуйста, ойна. Алдың сөйкі дедім, келді сөйкі. Ол жақсы алдыңғы. Вайке, беріп мен çoğunum oradan üç para atıp çoğunum da suyu solçuda boğular alı. Belki bir konuştum lan. Kaldır. Uçuk batır. Hem de 500 som jetmeydi abi. Hazır. Mına ke sığa akça, mına to'xta. Mına sığa akça. To'xta mına ke. Mına senin haq. Ha. Mına sığa akça. Mına 500 som. Qara qaçsada. Bilesizmi? Kaç lira? Andamayız. Qancha? Qancha yerda o'shancha meniki. Davay, ach. Aç.
Ne oldu? Akçam bitmedi tutku. Bitmedi mi? Akçarovga çüperip kaldı. $15 mi? Hey, ütüp kaldılar mı? May koyalı da mı gittik? Durmayız mı? Ne oldu? Biz de kulağı ördü. Akça ne? Emni akça? Hey, çoğatı mıydı galiba? Hurdatı mıydı galiba? Hay anan em ne oldu? Aytmayız galiba. Kutturuydik. Kimde? Janakı şahri oynayotkanlar var mı? Şeytan askırıp. Atanın baykuş. Bağı yok, dağı yok degendey. Tek gözün jaldıratıp oturgan balasın boşaltабыз деген işimiz tusul mu? Cebir jaş balдар bolsa korçu. Bu kibiregen atаңдыр oğuzu kurayınдар. Bozuki. Biz geç akçanı tamamız. Tamamız. Emne olsa barını satağız. Tamamız. Satağız. Hem de jazdığını satasın. Çetetiki çirigende ötüklerini satasın. Aç. Otur kula. Militsiya var abi. Mılavını yekki gelirse aldan kaldığını da bilmeyin. Simit ettir gerek. Git. Ne oldu? Ne oldu? Benzin tıkandı. Açmadım bilem can alıp. Can alıp koyuş gerek oldu. Hemen ne alıyorsun? Yeni Türküş gerek. Toya. Of. Koy abi tut.
Ey! Emine uçuraşmaysın ha? Tanımay kaldın harbi ya. Hey Şeldar. Kapustan af geldin her gün. Подожди. Они знаешь, на кого похожи? На мушкетеров! Назывался Портос. Тигинец Атос. А могу колпакчан болсо Арамис. О! Дарданьян. Ne ündeysin? Problema var mı? Baldır. Kete vergileş. Sizler emas milisiya jardam bergen jok. Joldu ko'rsatqil. Ақсақал, еді біздің деле жардамымыз тиіп қалады. Ой, балдар мында болып қалды. Бұл ақсақалдың бір ойын сойып, ертең менен ертең бұл базарға Anam 500 som saldım. 500 som salsak açtağını çok. Anam oşuldu oturun. Hıt var hıt duruyor. Ақсақалдар. Kim болды екен? Білбейсің ме кама? Аяқта көнше 5 адам бригадасы жүреді. Бирок азыраlar шаарда жок. Балким келип калышканды. Эгер келсе ошолор менен сүйлөшсө болот. Gelişti mi? Айтып атпайм, азыраlar шаарда жок. Ошо жана шарик ойнотқан баланын өңүн таанып калдыңарбы? Ова, gözüm karayında kaldı. 2 sarı tişi var oldu. Екі сары тиши дейсің? Фиксатурба. Алар сөзгө келбейт. Анын крышасы да бекем. Бүгін машинаға отырғаншы. Тез. Sky Industrial Group – первый в Кыргызстане завод по производству лифтового оборудования. 20 тысяч квадратных метров производственной площади, свыше 500 единиц оборудования в год. За 12-летний период накоплен большой опыт в разработке и внедрении сложнейших технических решений по монтажу и обслуживанию лифтов на различных объектах инфраструктуры. Мы обеспечим комфортным, надежным и доступным оборудованием всю Центральную Азию и страны ближнего зарубежья. Sky Industrial Group. Время подниматься. Бачитка алып келип берчи. Жок да.
Отырбайсыңар. Отырған кезде отырабыз. Негең бар, братан? Кептеле жоқ. О, мұсапырдың ақшасын беріп қой. Мұсапыр көп әкен. Мен жалғызмын. Менде мать Терезаым бы. Четіркөде счетты банкта ақшам бар бы. Байке, мен сіздің ішіңізге келгішпеймін. Сіздер мен ішіме келгішпейлі ойбайсың. Көп терең кетпейді. Сенің де меніменен тірекші тұрған ойың бар. Фикса. Жүрші. Сөз бар. Крышасы бекем да, ошон үчүн секирип атам. Жақсы біткен еді. Қашып кетіп те ойлауы. Жер күтуінен болса да тауып Sen birinci жаңағы қызға... Саламатсыздар ма? Жақсы айдырай, жақсы. Бұл қайсы қыз? Танып айт екем. Біздің айылға жаңы мұғалім болып кетті. Кімдің үйіне тоқтап тұр? Жаңағы үйге. Я?
Башка үй табышса болмок экен. Кайсы класстарга берет экен? Баштапкы класстарга. Уй шумпай-ой. Аны кайдан билесиң? Кайдан билесиң? Туу эте. Мурда önüme өтүгүн атып тастап кетпеди, улаңдап бер деп. Кичигин атпап берем деп койгом да. Кой уят болбой. Ошону атпап берип койчу. Бар. Жанагыл айыл өкмөтү да биз жактык эмес. Ал билбейт да жанагыл үйдүн кандай үй экенин. Жаксыңарбы? Жок. Кандайсыз Саяш? Шумдукпуз. Жана биздин үйдөгүнү көргөн жоксуңарбы? Ой, ал тиги мастерскойго кетти го. Мастерскойдо жок экен, ошо сурап атам мен. Анда ал тиги эми Каяка? үйгө кетти. Сандалган ишек. Эй, сен эме какен өлтүрө албай жүрөсүң? Билбейсиң бул катынды кыялын? Бул кибирегине таңдын оозу урайын десем. Жаш мугалимдикине кеткенин билчү болсо, тиги кызганчакта мен өкөнтөң муунтуп салат. Келиңиz. Бияк каптыңыз. Şu үйдө берди сага. Ооба. Башка үйгө болмок экен. Эмнеге? Деги дейин да. Терезени аччы. Азыр жүрөгүң сайланып кеттиби? Азыр үйүм дагы жыйнаштырганга жетише албай калдым. Жок, мен нан асты үйгө кеткенчи шашыраттым эле да. Жакшысыңарбы? Кандайсың? Жакшы. Ой, байке, эмне болду? Мен бул жерден айтпай. Эмнеге? Өмүмдө биз айтпа. Салайсыздар, жакшымы? Келиңиз. Киргилерге төргөнүңүз жакшы. Кириңиз. Бияка төргө өтүңүз. Бөлөгүлей көрсө болмок экен. Кызык. Азыр эле ушул сөздү уккам. Кимден? Сагышып кетет экен. Мурдагы үй ээсиби? Чики, суук болуп кетти аябай. Чай коюп койдум эле. Чайда кайнап калыптыр, ысык чайдан ичсеңиз, бир заматта жылый түшөсүз. Ратбек жакшы адвокат. Акчаны алат. Алганын актайт. Баштаган ишин аягына чыгарат. Силерге рахмат. Силер болбосоңор кантерлим. Жалгыз сагын үйүмдү сатып жиберип отуруп калмакмын да. Өзүмдү уялып жатам. Койчой болбогон кеп. Мал жерге кирсин.
Senin kolunda kichinekey неберең бар. Бирөө күздө бизимде кеңип калмак белең. Эртең эле тиги торпок чоңойсо. Баса. Ошону азырлап койгулачы. Ал коргор уйдун сүтүн эм салып жатат. Небереме жетпей? Мен эртең эле тиги сазанга айтып айдатып алып барып коштуруп коем. Биздин чалдарды азаматтар бир күндө эле уйду союп, эт терисин өткөрүп, кайра дароо акчамдап келип беришпедиби? Бозукемдин колу аябай жеңил. Ооба. Атыгы кака менен жаздыкты кара, ишке жарап калышыптыр. Ай, ошону айтпайсыңбы? Ал экөө кошулган жерде эле бир балянын ичине чыкпай коюшу эмес. Былтыр экөөнүн кылганы эсиңдеби? Bu ile lökö kандай жолдуулук келси таң калыштуу. Iya, Сажгай, анча мынча акчалуу болуп калдың. Мурда да кичине тыйыным бар деп жүрөт элең. Убакытты өткөрбөй анда. Эртең жолго чыкпайлы. Туура. Анда мен үйгө барайын. Балама сүрсөгөн эт, жулуу байпак, чайпайын камдап койдум беле. Ошону барып салыштырайын. Балаңа кайрыласың. Караңгы кетти туруп, саат канча болду? Шашпай эле отуруп кетиңизчи. 2 сааттан бери отурамбы? Кой, жумуштарды кой аябай. Болду. Ал менин жана сандан ишек кайда жүрдүм экен. Бар издейин да. Жакшы. Келип турам. Жакшы. Ошону алып калган. Байке. Мен аялым кандай экенин билбейсиң да. Эгерде мен бул жерде экенimди көрчү болсочу, тиги аялым экөөбүздөн чайнабай туруп жутуп салмак ушул жерде. Аялыңыз беле? Аялыңыздан эле каласызбы? Анда кетчи. Анда эмес, Ачтар! Келиңиз нанос дейгиз. Нанос деп турайын. Жакшыларыңыз эми? Жакшыларыңыз эми?
чиркин өмүр санайт күндү теңи бардай чуркай берет чалыкпастан чийип койгон чеги бардай чиркин өмүр жомогумай бир кайрылган коногумай кызыгыңа тойбойм неге бүтпөс сага соболмай